Terkatu poi wisuntu yang i, hau minister wa amburam yang i, sebai jeng thapti yang pi. Toi thapti lang. Terkatu sedang i ya gani program yang i negesngi katkam wadapai wa ne kesngi chamlang ini upendep i kewi kekam go krotam ne benta ki kon yang go balang yang i hapo gerijantia yang i warok kewi uchnai ya gani ke katedral bad yo bo monong remi mentu kesngi rengkat ke kerku kerdo ko yoi na ubishab yongi te chuai te u yoi ya gani program ini waro tengah negel yang yonga pediang siapa ya ki minister go amborom yongi arngut ki em ini wada pelai ki ke por go koridor yang ki wo ye em lang chirup ki kon yang go balang yang ga juai diocese yongi hagani katau ini katau kwa i de pengkre i kat kam moman de yobi de bo i gani ini gani ke plan uchnai ya ga katedral yang ga diocese regentia yang i waro gawi tegad gamte pediang sebah yang kamtam arngut kini minister yang i we amlang ini kumlei sibonsar pelat pi ke por go kodor yang pi wo yam lang chirup wi ini isur wai pi ini por to hai ktin paren ibu pertut Lord, I hope this day is good. Lord, I hope this day is good. But Lord, I hope this day is good. Thank you. Argot minister yang ikam the court potret yaki
ma MLA wa MLA kbat do ki MDC ki yong kina kalian yong hai kadang snad yong bishop pa yong ka diocese la da line step makawi le man pa archbishop jong ka lately ki diocese nom stone jwai ba chlong nang ta ki padar MLA da cha khot ka amgani kan san ki reunion kin ta ki star ik berar ki pa rong kini kerang balang no troy balang ki bay balang tapi jik men ukro kan ni step ada pling buram ni orang ba ikan tu ong chikin welcome second ni ka function ka ko am kam buram bat ka ba am kam tam yang dia yo ada ke program ong kerku ya katedral oh welcome saya your minister makramen sila welcome sa report the skop ka jikar khu di katedral ka mau nong rim hacha zakhet mau nong rim da kar khui house nam araja ka khande khasan tari bunai wa ar daw archbishop Ludwig Zwick archbishop Jokalamberg wato o president jok bishop conference ha Germany wanuti po not east simika bu ko di o ka hedi por hedi por khasan tari bunai wa ar araja khande por prachiten kam ni lum langi da kar khu tumbo amwer ni the boy ka chai ta office manda dep chna ta now inoperate bing boy o the naked sngi kar khu ki thlu penyanyi wi pa ya pan nado sinakong on word sakmat chna ka ka yung mani cathedral la se ko am kwa putip kete ka cathedral aktin cathedral kamon ka head bishop the seat of the bishop kata ka wi ko a ka jingmot ka cathedral kamon ka yung mani ka be yung ki yung mani na baro ka diocese yo pia ka balang man ka diocese sab em cathedral how bishop the jimbot kani to ka be bala be yung mani ya baro ki parish wa ME the lakum no chislam so yolum lang ki pa yung ka balang yung ka diocese kam jo le iha chlong tangan o man yo ka ni cathedral chislam ki kon ka diocese jwai ma yolum lang ki paman person man jesen heni por te yo ka diocese house nam arajan ru katul dap khasan snam ngai hadin ales nam yo cathedral hadin art house nam da diocese to ka kon me ka kon nang lung simpor ko yo ka te ta nganga yo ka jing em heni por te ka jing sedang ne ko por yo ka yung mane ko wa he heni por ko wa ko ma kwa blai kwar aba thau bru yo blai aba thau blai yo bru map kong pong bak na kong blai tho yo bru tho yo blai klam am kor klam on sla bru tho yo blai do wa yo blai engu yo blai te na ka history yung bru wa wat yo blai hai nui chaka hai yung asam haloptia sangken wa kap ki ka wa kan mo hey blai dai nga ka dia tai te ka te ko history king stang yung bru tho yo blai ha ka jing im ta pule ha ka kitab bible barim kitab Isaiah non ru pon ru iwi ter ong ko kam ni ong blai ka khet yang nga habnen thau yo yang nga khan dau but if na pinga hey nu nga chong neo hey nu chong o piki bro but na do iti por stanga ka history jong ki snaki bro ki temple snaki bro ki jong ki yemane ka jeni bala yung ha kitab Isaiah san per ru nya ong ko ong blai na priang ki tu wa ki bro ha ka chakap la jit ki priang ki tu wa ki jeng knayap ki hey tu nga am lang wa ki pachai kdar wa klam ma em ka yumane do stang ha kitab tho jingken mo wa ar nyau kan ru ong ko kani kecaka ko ngajiet o kani kecaka nga pentango da ini wan pengu ngan dem pinga ini wan ro pinga ini wan songo tikiju stang chna ka tiga yung mane wa i ong ka tiga yung mane stang do ong cathedral ka yung mane ba da ini iki Pakistan i u man ka kecaka du wai mana de ya ka dai sis woro ko wi pat kam tam ki parawanga i wa mina jwai ta mbon kten dai on ha ka tutan botme ka gospel jong Matius randang ar po wi kha le ha wa ki tu ki ju le klem kor ka po temple jaka mane blai ya da ya thiet sap kam pating jing le ten ki bru klem po per khan le ki blai visu mai ko kani to jaka ya da ya thiet kani to jaka le klem kor jaka du wai blai kani to ko yung nga be okay pa ka ta jing bon
ถ้าก็จริงมันยังงามูออกให้ดีอยู่พิสูจน์ทุกแต่การตรัสสมมติก็อยู่มันในก็ว่าอีวันดูไว้บักก็ยังคดอีพินในวันกระคูก็ดอยากันนี่ก็อยู่มันกันนี่น้องเรกันนี่ก็กิทลูน้องเรดับกระคูกันตรงอยู่คดอยู่ปลายคดอีพีแต่ยิงลำกันอินสตาร์กับMLA MDCพิกิปายปลายคดปลายนี่ก็สกีบิชอปอยู่ปลายเฮียร์กระเอกการนี่มันในกัดกุ้มก็ใส่ตัวก็จังกว่าปลายแต่ชอบปงกดให้นี่ปอดแต่ชอบปงกดทำสองเพลกับองค์ก็ว่าเป็นปอบจะส่งปักกระปังi artli committee ka balang kaya inga pada Lawrence Campaign Stang initiate iki ka finance committee hapo ka jalam jo ma joy pandrai khut ma yai o ameni kamu presiden yang ketu hak pok Paris le dia man ta kui ka chakawi yang ka diocese wa pai wa to ya ka raising fund committee jong ka diocese em ka da la ka jwai la dum church dangi ba kan ka yung mane to dere ka yung mane ko snai yung ka jwai diocese yung ka jwai parish yung ka da jwai diocese wa ro ko wi so ngo ko chikwar pang ya ki engineer ki architects hapo jalam jong ma secretary madalam lalu kong amabilis engineer pawa bat kong manika architect yo pikatai ka yung mane ko yung sup yo kandidat sna kali de da maban yo mane eta sepat ke sibet na songo iki pasongo ya barro ki pairo ngai yong ka diocese ki padar i go pleng ji khot so bai i ki parawan ngai banak barro ka diocese we sim ne kani ka bu ko ya sna ki mane ude wa karpa de ki le ka paman ki mane ka ba ko miet ko blai lang bla par ko khadu oi pi ka jengiem ka yo mane malmala chi ha hasan spa ngot blum Katsan spa ngut bro, kasan spa ngut bro, bar kajinglut yang kakat kum ko estimate ikan ni, nangku ko ne bha katir katar ko praklur leipur 100,000 lak. Kata ko apa sai ni, kamu nang lam nanti inisiator ya kan dia kami menei. Te ko boleh boni pi ya wan pi, kasai ko boleh songu orang bau tu aku boleh tengah ini ku au kanai pi po chau la chu chu ki program ku ya ka chaka ha ka bau snai ki menai ku boleh bla ku ko doi pi waro ku am lang ne ka se wale stampi ku boleh aku boleh bishop bat para hilar bat ki minister bat mapi bro ki badan lang ni ne keski sekat to wanu ma pala tan sedang ke parlimen temi ada wan tahu yang ngau bat ki khubar wa ngau lang ba yo ka diocese juai ini ni par em kam the kloyo wan lang opi te hakini keski ha try kan rutrik the champion yo ni ba archbishop dan boram yang i wan supaya selong o install ki o tengah terakhir ti por yo penbai pada hilar ini rukom uyarap na kaleng ma Vincent pala ti ikam na kaleng ngakau uwi ni girang ba jang kabalang Katolik hapo silong archdiocese la ko ong pi wa lang yo pi kari bor wo ye uyarap ya pi to i klo uyarap ya pi ku blai cibun Rom lang ini ki ministers ki lang ini penlengot lang ini local MLA yang ga Joy lang ini ki kolik MDC yang ma Rubinus lang ini pada relar man Paris Priest yang ga Joy ini wa woro kedar sister ki head kateke sura ki man bay man pa yang balang woro lang ni ga step ini ni sekiat man ga sngi wow man ga sngi ko sa kan mo yang ga balang wa ga chong Joy woro ko wi kama de yoi hai tai em tidur ni man ga ski ko wow kamang yo bo yo se yo monong rem o yo u pos o sedang no ya jing chna yang kani ka katedral kamar khana do padan tu tani ga ski yang yonga pen pau ga jing sangu oda khut nga em lang di por si por yo em lang opi hai won ki kam ki jam ani kam la skmat le yang yonga le yo em lang yo pi kat bacha i por yonga hai benta wo pen ku kam tam ha ga jing em yong i gan ni kani ko do chna ni wan rai ka thao ko e ji sikri man sem yong i kini ko hagini por ko dap bon ba thut ko mane blang i han re yol teach khamat ni khamat ji sikri yo blai he jo por le ka spiritual healing u yo ga na we em ki yung mane ka tal kam ni tan le nga du ka jak ketien hi dang bon ki he wa klam cha den yo nga te e ka mor wai ki member yang ga san khron tu Lord let this day be good e wani ski mana si go bha
ngai skem le ong blai kan rat ski chkamat le man gi ski nang pha cho cho krang nang kadang imi sa sla berthai nang gi chu chkri ha gi leng em lang sa lang le ha jing chkri le leng man siem le gi lok jor le ro ko wi te leng nga di te gen ten le nga le em ta yo pi wa ga parish yu dai ses le karo joy boro to e wa kan ni ski man ski wa sa kan mo o blai kan rat nang gor ku i ha ski ko po do wan ku blai chi bon chi jar ngo Deo Burom, Deo Chairman, wa pelai kini ka program ini por. Kamjo, Deo Archbishop Yong I, ya ki ministers ki Yong I, ki ye em lang ne kas ngi ni. Ye ka arngut ki MDC Yong I, ku de wan em lang ne kas ngi ni. Kam tam yo Father Hilarious Lamare, Paris priest Yong I ni juai. Yevro ki father, ki sister, ki brother, ki wan na ki parish ki upher. Yevro ki perlok, ki udiye yo em lang ne kesngi, ko sa kenmu. Ye kam ke juai diocese. Dap day men sen usnya komen yo kam tam ne sngi hai jing em lang yong gini kyo he nei ba kan mua ni ba kan ni to ka jing trang jing ang nut yong ka juai diocese ko de slam kam tam u Father Hilarious u de jo wan mi ni ki por de jo pensnyao de jo khana ye ni jing kwa ni jing trang te jo ongu wa ri ke mensen kwa sanggo tangwa dang emi hagajing duna tengah jo mensen yo Father Hilarious jo ongo Father nei bentai kam ba lai khmat kijing yarap wan gi hadin tengah snyao dap de jing snyao komen go khro negesngi yo we em lang ki we he na do ki ministers Hado ki MLA, ki MDC, hado MP, Yong I, ki do wan, ngai skemo, da ke jing em lang Yong I ro. Keni ke jing trang jing ang nut, wo yo, ya keni ke katedral ke Yong I, uman go orlong, hagini ke snem go dawan. Tengah ni ke sngi, kit bok kit riang o. Wa I, keni ke katedral, uman go ketika dak, Yong ke jing scam cho Yong ke jing ngai Yong ke balang Katolik wo penteli wo wanra ye ba ye met ha ke im lang sa lang Yong I tengah degini kenten ku kejak mem kwa penjrong ne ba dang bon ku klam hadin Yong a tengah bathan jo ong yo Father Hilarious nga bathan do tre chon yu do mem thau de yu do te de em lang bada kapor ti yo luti ya neges ngi bathan da jing em lang cho gini wa he nga siao he bor he men sin nga ngai skemo wa kani ke jing te ye kani katedral gyong i man go lai bai lar ti wo yo ga open dep he por kam de mut de thmui tanga di gini kenten yu kajak kublai chibon chijar ngo blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank
nó còn nông chạp bật bao chính siêu ngộ câu khô dầu blai nông bộ nông tháo vật pelum pelang y vợ cam ni kruy hag ni cái tháo của căn tăng của idio y chiam kham tam de yo umat yo news nem vật đẹp arhajar arphau kijing e kiu khro han re cái ni to ko mon yong blai kijing yor ai cái yong o we in negas ngi de yo y em lang Deva suk wasain, but ngai skemi le wo blai nang kurku, nang em lang hiu churu I haki kam ki jam haki jinglai luti yong I haki kam ki waper neni chakmat hadu chilenter ke jing im yong I waro. Sak menu ong negas ngi yo I siam ekuble yo yakini ki bahe ki wasian wa em lang klem de nyau pertuit waro I vi pai vi hendrai kat tu kan ni chimo kat kam ki wa em hagi ni program ekuble yo wa khmatam kham tam yau bishop wa embrom yong I wa pai ya diocese joy yong I bat kam chu le sang kwenu ong wa damano archbishop yong ka Shillong te to ekuble kerpang yo kuble shibon bishop ya jing em yong pi bat hai ju por le ya jing pai yong pi ya ga diocese ro ko wi ngai skemi wo blai nang em lang wo pi ha jing lai luti yong pi bat kam chu le ni ban ta pung kro cho ya ga ni ga jingai ka yong I kam ki Kristen Catholic ekuble yo yi ki fadar nado parish priest assistant parish priest wa ki fadar ki sister ki brother ki em lang ne ngi klem de nya pertun blai nang ku cho I pi ro hi kam jo wa pi le yo pi ke te ka bor ka bui ki ching champang wa yo ye pi pendep ya ka kamram kam wa de jet blai ye pi ne bantau chkri I ki pai ba kam jo sa kmeno ong wan ne em ki kali ki yonga ki wa em lang hagni ka government nado uma Siang bahalang dahar pemanu transport minister buat kiwitawan ki department umalak men rumbui minister education home buat kiwitawan hejui porle uma wailat miki shela umanu MLA local MLA yang ni kejuai constituency waki perlok ki ex MLA ki ex MDC le kamjo sang kumenu ong waki ni kinong mikmat waki pait ba de jet ki le emlang ki churuwi de banta yang ni sngi ko kro ekuble yo ye pi ki wahe ki wasian klem de nyau bertui ki sao tho wa to de ju yo hi le usaki ya ke jing em ti lang yong ki wahe wasian yong I klin sodong yong ni ga thau ko isai ki wa yarap hakinu gnu ki banta kham tam go balang ka em kam go hado I ki jing yarap ni banta pomani ki program ki wa per lene ni banta go construction hakinu gnu ki banta kham tam ki yung mane yo ki wahe ki wasian yong I em ki ketika keti timun keti tidiang u no senyang leni hakindu ginu banta waki karwacha gobor te ekuble yo ye ki manbe ki manpa ki khon khonro ki wachat akhmat yong I bat kamjo ki ruai ki seo ki wa em ketika sap ka talen bat ngai skemio le walong ba ka jing hikai yong gini wa he yong I waki khon khonro I kam ki khonro le ubodi ya gini den keti den kjat kanuksa ko bhaw ki be ki pa yong I bade hikai ki I dengan next ngim em kit nu konten ki wa kulamo re ekuble he o yipi waro bat bu ole ke jingkerpat na le yonga ya ki wa he ki wa pai khamtam ki committee wa pai ne banta ya gani construction ya gani ladi em henu nu banta la ne ki kam wa I em kelat wa yo yi kre lang chiru pi bu ke jingkerpat wa I banta lang yi le chirup khna wa I le yo em yi ke te ke jingsnya wa to yo yi kre lang chirup ne banta gani construction la ne henu nu banta tengai skemi kam das nyawi ki jinglut ki bo bon ba de ki crore ko paisa ne banta pomani ya ni ki yungba te henrei ye ki te ngai skemi da yo ye chiam ki wa lai luti ne banta gani te da yo I penche le ne da yo ye jingmut ki liang le ne ka ti timun ki ti diang he jing beto no senyang te do gani ki jingker pa na le yonga ekuble yo ma sa yo le wa manu chairman wa pelai ya gani program kuble si bon mai pi wada yibi pelai baik pelai renti agni ke program tedo ini genten klaim dan nyau pertu pi waro ki perlok wa em negas ngi ubla nang em lang churu I kurku I kuble ci bon ci hajar ngo ton kong bishop u em borom yong I ki fathers ku yamin hagani ke por u home minister u maramboy manu perlok u jantam u ma kresen u ma kermen sela minister yang sarkar kolik yong I uma wailat miki sela man le u local MLA yang ni thau ha joi por uma Andrew man local MDC yang ni thau bana em su giwi ki MDC mdo ki upai challenge kamal kam jo hi
kirang ba kyu he wa chendang wa kan thai ku emlang woro ini khamtam kinong kre kam balang nakeling diocese ki kentai ku pher ki balang Catholic yang ke Janjil district hi the pelai bipor kodor emne hani kejan hani step nakeling yung ngapan pau yung sangu yo bishop ko kut sang bha bi yo emlang kam hani benta ti bon sen ikam politician ng bakam hani jailan bam kut pi na te kejinge LMI handai ke sang suk leman emi tentu iporo wan terap selem kejek karuam goblok sulti temper ke kaman kam ni nagaling yung adap di mesin usang sorong wa de yo up usang payai program yung ne step man go usdang na utay ya ni diocese joai yongi jang tehel si bro wi tengi por si por ri de jo e parom ho bishop jo ong yanga to sarwa de yo le kubor udang ba chu wa to mem du ha joai step go wi de kui kadang go klik do pathan ho man yin man bo pai no gestir ho go wi ho to go balang Catholic yongi tenai te dau sar bishop ong cha pendep bai ap sedang dengah ini boleh lai klub sedang tebak ni kaman kan te kublai bishop roch katu kidak wo bahag yung pi ya ke district yung i miru sukling woro i banguri ju to kaman li por bai da saw kam chung jisem go balang yung pi te kamong i pere mijar ke balang hande ke ket iu mantri balang matan ni bahai woni mentala musu klempai i kon ikti ha ke won ki jingam kamong ma kermen ne i won karo cha ibu jibor i lo dom mi pai perchang bai te saw thu i ki jing lut ko bon ke project ko he te jam mi ong dep hapok ki por ko tbian hanai de ki jingam lang i woro ki he ko sen na ki leng yung igirang ba ko mini wat kam jo kham tam ni ke balang hi ni ki pher kam de jo le ki po do lai yul ti woni project yo man ko sukses yo man ni katedral sa sorong ingam gino mi kemat le uyo katedral ke district yo kita ta kunukong ni ba achka tur giling yo ngai por sang man kau emle ngam puti bo jinge pher ko dai sis ke katedral le te ter man ni to kam pai ba karo man gi sen de man ta bai da cha khut bai ke jinge ai kimen hai sang ba hai sang su diam lang bai te mem po berkhar nang ni por wa kini go he yo jingai nei benta ke balang khamtam tipu ke jinga go bon handai yuluti le bo de jinga khaman dan miu mani won le handai diu sang thu lang diu em ke bor ke positive thinking ke leng woro yuluti mdam go man to bo ke jinga tu khamtam mi ki committee construction committee ne ki khone ke balang hi ke jinga kre lang man go ke bor ke jinga kre lang man go ke bor na kaliang yung i kam gino mi kmat kyong pi sao thui la ri em ha jing tli i woni mentala mda mu man kinong job ta kamong garo to project koram he jan boyi ku chimpor khajak ani yuruti wa da jing lai wona jong kun daw nong bo nong thau yi yo lai na ga won kun ga jing wit ka jing thot ka jing pendik hai por kre ga ni ga dai ga ni ga katral gyong i yurti muslim dan katukan ni sem daw man ko yin ni yo man ko burom mi ya ka district burom mi ya joai tong yongi ka burom khamtam ya ka balang ko di ko bu kat kani ka jingmu ka ngon di thang go roch ka tu te na leng yonga mko ha kulam chibun kan ten ne bam to ka por wi kalam pan pau di sangu ne ba wa khut bi am langi sewi lengam to lokal na kani ka joai ko no si hande ka do daman bai kam gi yung gi se mi de khen bi ka lokal le mli nga ko ko bentala nagaling yung ano wi ke jingerap te boy bon sen u bishop da la mustang bo bi chamde te nagaling yung ani benta yung ni go chuna bi step go wi ngau e ke donation ka masan phaulak ta de won go to wan u kamon gur ko po ye ke go to yara ba e discuss ni ngau bishop ik father o ka tu ni go to member ko pai gani ko penlai gani trabu ipor tiulti hadin skatu ni bar after yung ni financial year jan tu chemni ni ba yo ra yo chem bon sen ba da sao thu bam dam pi thu yo ba sa yo dep tu bu ba por yo chem sen hai por bu yo pendep san paulak u yara bani mentai kan ni ku tei bi yulti wa ki won gon wi am lang le wi rap lang i kat ikon wo yo hi yo man wi am ti lang yo man le ka borom lang hi kham tam mi
ya ke joai dai sisot kam tam ini katal thami kurau yo im step gui han ke taw em bani dai ni kenten kublai si bon chejar ui thora น้องกอนองชับเป็นเป่าจะสงอยู่บลายหัวเอกลัดยอีหัวชำลังแนกสงีแห่งนี้ก็เท้าโยเป็นเดบอีกรรมอยู่โตยาก็อิมลังก็สักลังโยเตยยาก็นี่ก็คาเทดรัลฮับปอก็นี่ก็เท้าเอกคุบเลยอยู่บิชอปยองอีหัวยาโลตียากิคอนกับบาลังวารอdekat tu kat nisnem hapa kan di diocese ke yang i wa kam ju le i khoble ya u wa to u chim ti no ya ka archdiocese hakini kisngi ki dangwan i khoble u paris pres fra hilar astan paris pres ki phadaro ro ki emlang ki sister ki komiti balang ro ki MDC ekhublaya ya umasnya balang dhar u prime minister yang i humanuwi unong yaluti mto dukat ika state khamtam ika district yang i u ekhublaya yoma kermenshla pra minister yang i mawailat kamju ya warok yu emlang ne ekhublele ye kyu embel benta yu conceptualize ya kani ka katedral yang ihini kamju le kyu embenta lang kamon wa u seinong rim kamon wa u plan wa kamon wa u pen urlong ya kani ka project hini kani to ka jing trang yang ka diocese wa snyok mena wa to kekam ulai ka chakmat i kam ki khon yang ka balang pan man ga wi ka sngi ka sa kemo hai jing lai luk ti ki yang i we em talang sakavila karmen schema wa ha o das nyau thui wa ka jing lut ko bun Henry idas nyawi nagaliang uwi ni kiperlok yang i dan no la da je wa i waro u em kaman sin yang i jar ke bor ke yang i kani ka jinglut umtharaya uman ga kawa ukia hadu katte kawa em kam to kinong pelai em kam uwi pelai dagar kom ko to khnang wa kinong irap yo emen sin ge kamon upendep hyper yuluti wa mtip hadop katno ke por uchim ko uchna ye kani tengah kerben skema beto ladam bakla arajar arpauli ke paris jiwai arpanru Haujar arpanru udlai chikmat hab chua kate to em kam udep ika ta ko jing kermen yang i than to hapo arsem tam em kam udep nei bha kani to khnang waki riu ngai yong ka balang u yo ki wan to duite la de ka balang ka thalik man ga ka waklan ka imlang sa lang la uman ka kawaklan ne ba ide yui kham tam hapo ka ri jain tia ka i hapo ka jwa chong jwa yang i em ka ji kre lang ko i chan pha ha ro ki niam yo te kim lang ka sa lang yo te ya ki long yong ka long sem ha o ha ki di chisnem pura ka jing chakri yong i ka jing ngai darap thut ka teng nga pen perkhat ka boy man step man ka wi MD boy kam de ki yung mene da yui wato langba ki teknologi da sedang ki u disseminate ya ke jing chakri ne ke por chakwi ke por Henry
kanim ye ko substitute de ye ka jing chem lang yong hapo ka yung yong blai tengah kermen skema wato ka ni ka project o ka ni ka katedral o wanra ka jing te song ye ka balang ka jing te song ya ki jai nyam wa perwaro ka jing te song ni ka jai bro yong waro knang wa uman ka burom yo blai ka burom yo bro te nakaliang ka yong nakaliang ka yung sem yong yeleshtom kadwa yem ye to yesnok tilangi knangwa kabaong tu kaniga project kam udep hapo ipor dai te kentin ni wa kejak kit poker wianga ya upadar uplai ya upai ya kaniga kam kit poker wianga ya bishop ulai chibenta kam archbishop yang ka archdiocese yang kit poker wianga ya kinong pelai kaniga project kit poker wianga ki pajba kiwa no ya kanika jingrap cakanika project kamjura le kiwa ladam yo ki no la de jing duwai ki yong ki duwai go to kanika project ini kadral to pendep boy por to ukur kukur do healthy life yang cijarngu Utrandon ringkat batpi kacim pule naga gospel bakut kat kumu Markus kaburam namar kata jar basngap ikini kikten junga bat bale iki ulong kumu beriu besian ubalate lagayeng halor mau siang teu slap ulahap kiwa kilaslay bat kiler kilabe bat kilap paswut ya kata kayeng Henry kam shem kelon namar ba latay ka halor mausiang jarta bios nyaw yakini kikten junga Henry ubam le yaki ulong kumubriu babit ubatay yala kajeng hausiap te uslap ulahap kiwa kilaslay kiler kilapaswut yakata kajeng bat kalaklam bat kalajat thiyaw ke gospel jong try Subai Shong Hari kapor ai kublay ay masayo balay lat yang kani kapor ban kren ai kublay ai nguyo blay nagabantagan ni ka step bandon hangni ngalatre hangni saus nem lai benai bat hagani pedeng saus nem lai benai ngaladon jing trang hi bante gani katedrar rengkat bekipat para bangej baro handai kumno klam palla ban perulong haus nem khat arajar khat kendai ngila sedang jar khat no auto covid-19 kekam kala klam la bat siso dan makata ai kublay hilarius biji jongi Paris Press basdang biang gani kekam kermen skam niat por kasolong dia gani kepor ngamla klam nakan mawi kini minister jongi berlaingut nalor bagi long ki minister ngasngos ngain badon maki namarba jan berlaingut kini perlok jonga kam tamme
Ngalade perlok ban mas ngau bahalang. Lach post nem mentah. Nadu bagaduan hapa nong stoin. Takadaw nga sujan niya las ngau mditang minister de ko men para chunga. Man kapor tang syong ema. Hap don ka man siam mirap lem. Chisendon. Bom juang em. Takadaw nga ngau sorong ye mentaru hateng-hateng ngapun ye ema. Masdange katendar. Wang yak shikamat. Wati serap temenil okulan la pos niu ne metba usai katuhi. Tena kata ngamla apa klam sengongo ye makum magala pos niu lupa tek umtuhi. Tega ai kublei pima. Ublei kukar do ye pi ikit bokar yang ye pi. Haka constituency jok pi gala pu apa. Dekat jing trechitom dekat jing develop bat baro-baro ki ye pi kubukpa. Marbalei pi kloi bersengau bersengap. Dai kublei lang ya mawailat ru. Ngi kendu nak kepor yang di sibi jongi ki fadar baro bedah ni ki sister ki negerang ba. Ya pi ki long kebi ki konsamla malasyat balarwai seitanat ba. Dekat ni kepor ngi don kam sisya gumaon ki ni minister banyak trei lang. Dangi mut don marui mangwei ngi nomla klempep mla. Hendak ngiap tei kum ke kenhun, kum ke diocese. Ngin labing. Ngim tei bandan ke ketin bedong ngim la. Kamoto jenga kong kum ni. All things are possible with God. How blay ke long ke bala. Ringkat berkebor juk blay, ringkat berkejek lang jongi, klempep ngihaban pelak. Bat sisin balas dang, kamoto jenga ke long berbuat deban pendep. Mdei banino asiteng siling. Dan nama kata kumbangi latrei keleng-keleng hakadai secungi nyimdan ke kam basuino haban pendep. Nama kata menta kasingin sedang toi paya bangin sakar kugardo sob haban pendep ya kani ki prabangai ki lok ki jar ki lengdok ki niam cengi baro badan hangani ka diocese. Tegani de jingkwa chunga ngasadwai kerpang ya pi kini ki por badang wan. Hoi ngahablei hasilong ai diocese. Hapo ajo ke Shillong Archdiocese ki don kumba Henry Utali ki diocese bahabaka. Try pim patip hiru. Tura ke Shillong hindaladi nong stoin ke Jawai gam Aijol baka Tripura. Kahap hapo ke Shillong Archdiocese ban pej na Shillong. Tama kata sadwailem bagi sadwairu nakam beta ka Jawai diocese kan damla bat kelet ke Jawai. Nama balai ngala trai khadu hani. Kalau long ke way ni ke diocese balong best ba ha ka je trailang nama kata ngakit bokit wiang ru lengba kan de ka jing sedangi kan ni katedar ko balabatai padan meni kan long ka jing ainam ai buram yo blay ainam ya kan di district berkuwai ba kan pu kan ping u blay ru sakar ku chis pasha lengba kan jing don juga katedar Deng ganam keren Islam tekan nihi ngakit bokit wiang rengkat baga jingker ku gardo baga jingwai ku belai ye pi baro. Dementai sa sisin ye yang pelong ka jingker jingwai hakan ni por ngisalej pat hang tai ban ker ku yau maudong. Haga keteng pa berkuan banu mensim bakut amen. Ka jing suk utrai ka darikat bat pi baro. Parlok parjor bayi barok kibadan lang hani menta ke step. Dong ini apa isu blay daga jinget daga jing penpau ya kata ke jing dwai runget. Nama utrai jisu hilong pan pian sayok pediang pan daga jinget pilayok lupai kita barok ngakot ngaweri kita barok bala penkre ban dwai ke jing dwai ke runget. Ken wan chen kamat ban pan no blay bau blay unsngau sngap ya ke jingot ke jing nam jongi. Ngiduay nagabenta kabalang salansar. Kamtam nagabenta kupa bukoy Pope Francis. Baunyo yaga jing start jing sempang banyalam yaga katkum kasandur jong o. Haga nagapor ngiduay kerpangay nagabenta Archbishop Victor Lengdo. Ba inkot inkia bat bakabor belay kandon bat kenang mainla bansyaray yo kipay jong o. Terus ngabis nengi ko try. Iduai kerpang hene kapor na kabenta ki samla jong ka Jawai diocese borok kawai.
Bau belain ki ya komensem baslur hem banlong ginoy rap ya kabalang hakino kino ki benta baru banlong barbor ki hem banle ban bot bat shakri ya gajing khod ublay ban trey ha kabrisa wan bayar jungu sngabi snayang ko try God, a loving Father, we pray for all those who are on the front lines of this COVID-19 pandemic, in particular the nurses, doctors, caregivers, that the good Lord may reward their generosity and total self-giving and bless them with all the graces that they are in need. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Nadu ai kerpang kan kepo nak benta kinong lek bahal jungi. Nadu bishop ki fadal sister baki komiti beper. Ya ka ba ki la pelong ya kan kesngi ha ka bangen ya lum lang hang ne da ka wei ka jeng thmu ko bahal kan rabi ha ka bangen sedang no bante ya kan ki yang mena bahal jungi. Blai try kan rat ngat ngut dam khmat jung me ben kul khu ko doi ki kerpang nak benta ki mystery ki badan ban pun krea ha ban te ka ne ka ye ngone bo ble tra kan ran ai ki ka jeng koi ka jeng khia met ban musiem bat kham tam ban long kat khu ko doi ki yang ki sem jeng ki ha ka bakin nang la shisha ban tre ha ban pun dap ki ka kam ngap isne yang ko try Ngi duai na ka benta ka ne kari India jonge na do prime minister bodon borom jonge ki chief minister jonge ki minister ki MLA ki MDC bat nak benta baro ki nong senchar jong kene kari jonge kham tam hapo kene ke Meghalaya state jonge blai try kanran tudang kerku kerdo yaki to ai ki kita ke buj ke bor ke jing sempang haba nyai ya kene kari bat kene ka state bat kene ka district jonge ro kumjo kerku kerdo blai tran ki bakin koi kin kia bakin dap kin biang kin bila ro ban chakri ya upai jong me ha kane ka state jong ngi karpat ya me ko try ngi duai na ka benta baro ki long yeng long sem ablai try kan rat ngi karpat ya me na ka benta baro ki long yeng long sem ha ka diocese jongi bat kumjoro ka parthai baro ka wei to ai bikin dan barabor ha ka jing sok ka jing kemen ka jing e mar kliang ka jing is ngau thu jing mot kham tam bikin dan ya ka jing tebre teblai ban tip ye me na ka benta ka ne ngi karpat ye me ku try ngi tuai kerpang sa sisen ya baro akin ki minister chungi badon hang ni balayang saki na daladehi baro aki MLA MDC baro ki lengdo kiruniam ki badal hang ni bat ki pai ba baro try kan ran to ker khu gar do ayaki bakin kot kan kia kan lai nagin no jing e jing ma halati sing king jongki ni gar pat ye me go try ko blei ko pa me bla chi ban man batte ban don hakajaka ka ba pai chung mi kin wan ban tuai ha mi ban melapan kentang ya kan ni kajaka bala jiet to kerku bat penkentang ikan ikan cakap barok kawai ika baon tei kata kaya mane ba jong jawai diocese penlong lem yaka kabakut kabasuba kabakentang bekra diuk so Ukraine jisniu jisme nagani ka jaka ba nagani ka district jungi brakawai ai ba ka bor mariang ru kanyai don ba bleun pelayang ina ka bor jo ka mariang na jumai nagaleli nap nager yang eringit banigi bod ka jings new bara to care to die yang igu try daga bor ka jings ne jomi ni pani kani daw kres utrai kan rad jongi amen kok pa jongi babneng kan long ba khoi ka teng jongmi kan wan kai ma jongmi kan long ka man jongmi ha kan daw kum ba babneng Tuai ngi mentang jing bam jongi belagas ni batoma bikin kang jongi kumbangi roi ma bikin beles niu yangi wadalam sing jing pensoi and ray play na bas niu amen
ko blei ko pa to pediangi ke cing duai berki kambangi le mentah subha ker khu ker do yang i wei pai wei ker khu ro yom neu mau dong bangi sedang mentang kasi ker khu i baro ki pai runget ba yang i wei pai wei badan hani ni pa ni kani dau kresu trai ken ra chungi amen. Kita pada Bishop, Bapak Ibu, dan men kebrau nanai men bat balaklang banong kaca bagentang kebot baklain. Saya Larius Kanta saya Minister Jengi Masa Balang Lakmen Magremen Sabha MLA Jengi Rahmatin Dr. Lawan Asisten Presiden Marianis Katu Nggih đều ko betul sebab kini ko hay yung ini yang himin ni daw no ini. Di komiti kami ko ma. Por nang tong do pau ji siang ngo yo blai tri kan rat lang ba ka ji lam start yang ngo do poi hado kan ni ka thong ka wa yo yu pen yen yo nu chron haus nem ar hajan ru di egi ka diocese juai rekam te ka poram ngo ong gi de mi yung wi rem pa mi te ka yung sat ka yung sunan go paka re hon yung ar hajar ar phawi sak men do ka te de yo yu sedang ya kan ni ka yung mene lang ba ka ji kerchan lang yang pi waro ki pa yang belai ku belai kerpang yang archbishop yang i wa da chim gijing ba kle kit khia kham tam ne ka sngi wa gurku gurdo ya ka ni ka thau kentang